Warlah kisnem ki balalit no, kajing trekam ba kajing syakri kalalong ka bakham duko, bat ka balap pelongok ru ya ki babun balang. Henry Day hakani ka kenti, bat lang ba kasamoy trekam ka batmai, Gariboy District Sport Association, kalas dang bat ki imbiang, ban peskem bat ban penjanai ya ki rukom trekam, jong kane kesenjuk, hapok ka tem Riboy District. Ka RBDSA, kadi kawin na kesenjuk ka balarem, bat ka bahe tam hapok Riboy District. Ka bapej bat kemi ya ki jeng lakai sport baper-per, kam tam ban pelong ru ya shibun teli ki jeng kop ilakai sport, nadu ka atletik ka football bat kiwe-kiwe ki jai ilakai sport. Bat kani kesenjuk kan pekreru ban rakhe ya ka jeng dap sanpo snem ka jeng lenti. Nadu balaseng ya ka haus nem ka khnai spa nyu pusau. Ban chakri ki pai ba kum kesenjuk ka bapej ya ki kam ilakai sport. Ya ka thong ban nang pen scam bat ban pen klan. Ya ka jeng chakri pai ba lemba kani kesenjuk la pau shai hadin ka jingwan bat chimti ya ka jinglong nong yalam ba khmat ka RBDSA da uba RB Shadap kum u presiden uba GS Shadap kum u vice president ba diption rentatiang sekretari lembat kiwe-kiwe kinong ilam bat ki dekhot ki sub committee baper-per ki badon hapo kane kesenjuk ya kane lapun pau perthei ban pen klan ya karkom trekam ba kajing syakri jong ka RBDSA de ha kajing alang ba jong ka RBDSA ka bala pelong ya ka first general council jong ka Umsning auditorium hall ha ka balawan ba sakhilang ru da uba Charles Marngar MDC ka Mauti constituency lembat kiwe-kiwe ki rurong ba kinong ilam jong ki sport club baper-per jong ane ka district hakane ka jingalang ba jong ka RBDSA lapan skemru ya borok kinong kitkam jong ka samoy trekam nadu arjar ka khandai hadu arjar arpuar badru layatai sani bha halor ki mat trekam ka RBDSA bat khamtam ban pelong do pelong snam ya ka constitution jong ka senjuk ya ka bala pendep ya ka draft haswa ban petrekam no ya ka hapo jong ka jingalam jong ka ni ka tim ka batmai ka tim ka batmai ngidang susimti ha ka lai putrik yung pernah Januari jong nusnem arajar ka kendai hadin mengila simti ngila persang bantrei kat kum ka jikta jong itu ki komiti kamtam ya ka standing committee kawala pubeg ya ki kam ki jam ki jong ka barok balamba ki standing committee ngilala alum ya ki komiti ko punsin ha nampak cuma jer yang kita kisin mengilong komiti badai hadin ba nilalong yang ki komiti maupun sin nilawat yang ki record hakaji dei ba ki kam sateng kawai kade kali boilik ke ba kelak pendap awara jakat pra kawai kade ka under 16 football tournament ke ba kelak pendap awara jakat pra kita ki nonton nak kontak football badia kita ki kam nila persang ban pendap kali boy ya ke under 16 nila pendap adu ke final ban ya kali boy dik ke jong arya kat pra nila sedang mentang senem arya kat kendai menda ke don hagalenti ban pendap bedena kita ke kam dena kita ke dau ke ba kane ke office ke batmai ke bangin ausum simti ngihap ban pendap yang dikikam saten habangi na siyong hati komiti milabru baka urgom penyakam jong ka RBDSA ka siyong kendrong ha kam na don kanong rin ka baskem tingilay check ya ka constitution jong ka RBDSA hadin mengilalap ya ka constitution ngila persiapan page bat ngila revise ru ya kaneka riti penyakam ke jongi hadin mengilap pule nilai syong punsin ya keneka ban revise biang ya keneka constitution kaba mentar ko hiyo berbuat hak kiti kani kambe kaba katu kaba berbuat hak kiti kambe ka kampat day ka final katu kani ka draft na slak ayo i badlat pada mentakas ni ngila menjuri ya keneka draft kan salong pede ka way pede ka book ka bangin sa paprin biang kumne kumjuri hak kom ka kami tenat kamba kata kade ka constitution hadin mala approve ini kejingkran jong presiden jongi blok hak hari ka kerap nagale ko sama sudah menong hakumi ngapan pau ke jusungu ukram ya presiden badi ke tim buat mai ini boleh ngaji presiden namanya Sukyan buat direkam. Dengan bolong di presiden direkam su pankren di belakang. Dan rekan kerja songo yo presiden
Berasib di temai kini kam hau benai Januari. Ini bagai kam kalangannya. Tinggi semua beberapa sekarang itu ke office trikam. Jangan BDS. Kat BDS. The platform ke bahaya bahasa jangkrik bahaya district jami. Dia nama bertanya semua, you president, buat apa yang kejimpunan jaga fund. Dari nak persang, buat bertanya nak ada office. Tinggi semua yang kejimpunan itu menjadi presiden. Buat kaya ke bangun peringkat pada tim berapa baik yang kita. Kaya ke bangun dan bangun ini kalau mana. Kejimpunan pada yang berapa presiden. Ini mengkatai cuy kaya ke ada. Ini keren baik. Mau minum pet sedih, dan ini pet bersama. Buat kaya ke bangun bangun ini kalau mana. Ini maka kaya ke poin ini. Bang ini kesan pada yang silang dia presiden dan mentaban penyair sekarang ini kekam. Tetapi dari kebangaran dan kerana dirikan presiden akan seperti sebut.